John chapter 1 verse 14. Basa na tong verse 14, dayon verse 17, dayon mo atata sa John 8. John chapter 1 verse 14. English na sa ikaduha. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. The glory is of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang pulong na himong unod, og mipuyo uban kanamo, og among nakita ang iyang himaya. Ang himaya ingon nga iya sa bugtong gipakatao sa amahan. Puno sa grasya og kamatuoran. Now jump down to verse 17. Down na tong verse 17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Kayang balaod gikahatag pinaagi ni Moses. Apan ang grasya ug kamatuoran miabot pinaagi ni Jesus Kristo. One more, John chapter 8, verse 10 and 11. John chapter number 8, verse number 10 and 11. Kunana say amen? When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man, let's just read, okay, hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Masaya. Sa diyak nga si Jesus nakatindog na ug walay nakita gawa sa babae, siya maingon nga to kaniya, babae, hain na katong imong mga magsusumbong. Wala ba'y tao nga mihukom sa silot kanimo? Siya maingon, walay tao, Ginoo. Ug si Jesus maingon nga to kaniya, wala usab ako maghukom sa silot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Tell my message, Mama Ruth. I'm going to have you go ahead and write this now. I want you to see it on the board. Title of the message tonight is Grace plus Truth equals No Excuse. Let's see if hopefully that will work. I thought I had another one. I did. Nawala na ang blue. Does it work? Grace plus Truth. Sama sa math, kablo mo sa plus, minus, di ba? Equals No Excuse. Dali ko magsulay mo translate niya na kay sa Bisaya gamito niyo yung plus ug minus ug equals sama kanamo sa English. So, English na lang. And grace plus truth, I can say this, grasya plus kamatuoran equals wala nay alibay. And the grace plus truth equals no excuse. Agapo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, would you bless the simple message tonight? Would you fill me with your Spirit as I deliver it? Would you help me to make it clear? Thank you, God, for grace and truth. Grace when we fail and truth to help us as we seek to do right. Holy Spirit of God, bless the message. Fill me with your Spirit. God, encourage us tonight. Thank you, Lord, for grace. We love you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede mo maglingkod. John tells us in chapter number 1 that Jesus was full of grace and truth. Si Jesus na puno sa grasya og kamatuoran. Grace is the goodness of God to us that is not deserved by us. Ang grasya maong kamaayo sa Dios nga ni kanato nga dili kita angayan. Dili ta takos nga maluwas. Saktong grammar, takos. Dili ta takos nga maluwas. Busa, kinahanglan ta, pwede ta maluwas tungod lamang sa grasya sa Ginoo. We can only be saved because of grace. Let's look at it just for to keep the message complete. Ephesians chapter 2 in your Bible. Ephesians chapter 2, you all know where we're going. Verse number 8. Ephesians chapter 2, verse number 8 and 9. Tungod dili ta takos nga maluwas,
ang grasya lamang, maong grasya nga kita pwede maluwas. Walay grasya, walay kaluwasan, kay dalita ang ngayon. Ephesians 2 verse 8. Kung nanasa, amen? For by grace are ye saved. Nga naman pinagi sa grasya, kay dalita takos. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas. Pinaagi sa pagtuo. O kanadali sa inyong kaugalingon, kiniang gasa sa Diyos. Dili sa mga buha, aron walay si bisang kinsa nga tao gayud, nga magpasagarbo. So naius ka rason lamang nga ang mga magsasala pwede maluwas. Ang grasya sa Ginoo. Pero, dili takos ta moalagad sa Ginoo. Did you know that? Walay tao angayan nga moalagad sa Ginoo. We're not worthy to serve the King of Kings. Kita nga mga magsasala, dali angayan ta, dali takos ta. So, makalagad ta sa Ginoo tungod lamang sa iyang grasya. Maluwas ta tungod sa grasya, tawagon ta sa Diyos tungod sa grasya pod. Galatians chapter 1 verse 15. Galatians chapter 1 verse 15. Kini introduction lang. Harong kompleto ang thought kabayan sa grasya. Galatians chapter 1 verse 15. Galatians chapter 1 verse number 15. Kunana, say amen? But when it pleased God who separated me from my mother's womb. Stop. Kinsa nagsulat sa book of Galatians? Si Paul. Ang ngayon ba si Paul moalagad sa Ginoo? Takos ba siya nga nagpatay sa mga Kristohanon? Takos pa siya moalagad sa Ginoo? Was he worthy? Absolutely not. And neither are we. Walay tao takos. Walay tao magsulti, Ginoo, I am worthy to work for you. Galatians 1:15. But when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me by His what? Grace. Apan sa diya nga kini gikahimuot sa Dios kinsa mipasahi kanako gikan sa taguangkan sa akong inahan ug mitawag kanako pinaagi sa iyang grasya. Watch now. Giluwas tungod sa grasya. Gigamit tungod sa grasya. Everything good in our lives is because God is good, not because we are good. Jesus was full of grace, but that's not all. And truth. Napuno si Kristo sa grasya o kamatuoran. Let's go back to John chapter 1 verse 17 and look at this verse. John chapter 1 verse 17. I want you to notice the first sentence. John chapter 1 verse 17. Kunanas, amen? For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Kaya ang balaod gikahatag pinaagi ni Moses. Apan ang grasya ug kamatuoran miabot pinaagi ni Jesus Kristo. Nakot pangatana. Ang balaod nga gikahatag pinaagi ni Moses. Kamatuoran ba ka na? Yes. Thy word is truth. John 17:17. Balaan na sila pinaagi sa imong kamatuoran. Ang imong pulong kamatuoran. Sanctify them by thy truth. Thy word is truth. So, ang balaod ni Moses, kamatuoran ba? Yes, it is. But the law was only truth. Kabalo ba ka unsa dali makitaan diha sa balaod? Ang mga exceptions para sa grasya ug kaluoy. Now, many times in the Old Testament, God was very merciful, very gracious, but it wasn't written in the law. Wala siya nagsaad sa grasya diha sa balaod. Grace and truth came by Jesus Christ. The law was only truth. Si Jesus ang nagdala sa grasya uban
sa kamatuoran. Wala siya nagsalikway sa kamatuoran aron mo dawa sa grasya. Siya naghawid sa grasya ug kamatuoran. He added grace to truth. Hebrews 10:28. Ako rin mabasa paminaw niini. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Siya nga miyabiyay sa balaod ni Moses namatay nga walay kaluoy ilalom sa duha or tulo ka saksi. That is not saying ang tao nagsulti, I don't think that's important. That's not what it means by B-I-B-I. That's the word it used after David committed adultery with Bathsheba. God said, nga naman ikaw nag-B-I-B-I sa akong balaod. It's not just talking about your attitude. It's talking about actions that came out of the attitude. So what is he saying here? There was no mercy clause in the law. There were no exceptions built into the law para sa kalooy, grasya. Kristo ang nagdala sa grasya. Nay, mga tao nga ganahan mo sulti, ang grasya, grace is a license to sin. Ang grasya ang lisensya nga ang tao makasalat tungod na ay grasya. But this is simply not true. Jesus was full of grace and truth. Grasya ug kamatuoran. Matthew chapter 5 verse 17. Turn there with me. Matthew chapter 5 verse 17. A little bit of a Bible study tonight. I didn't realize how much scripture we get in the early parts of this book, this sermon. Matthew 5:17. I do not believe we'll be long tonight. Now I've said that before, but I sincerely believe it tonight. Matthew chapter 5 verse 17. Matthew chapter 5 verse 17. Kung nasa, amen? Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Ayaw paghunahuna nga ako mianhi aron sa pagguba sa balaod o sa mga propeta. That's the whole Old Testament. Ako wala mo anhi aron sa pagguba apan aron sa pagtuman. Si Jesus lamang. Jesus was the only Jew to ever perfectly obey the entire law. Now, wala siya nagtuman sa balaod, sumala sa gihunuhuna sa mga Hudeo sa iyang panahon, but he understood the law better than they did. They said, you broke the Sabbath. And he said, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Wala ka nakasabot sa balaod kabayan sa Sabbath. They said, you can't heal on the Sabbath. He said, ikaw mo, kung imong baka matagak dito sa kanal, ikaw mo bira niya. Bisan Sabado na. He said, sumala sa balaod, okay naman ang magpaayo sa tao nga gigapo sa yawa, di dugay na. They didn't understand the law. Jesus did. We said this morning, he was the walking Word of God. Was that in Sunday school or the morning service? Sunday school man. Sunday school. Si Kristo mao ang nagalakaw nga pulong sa Diyos. He lived everything the Bible says. Jesus was full of grace and truth. And tonight I want to look at the story of the adulterous woman in John chapter 8. Kay kini ang perpektong panaglitan sa grasya o kamatuoran ni Kristo. Turn with me back to John chapter 8 and we're going to start in verse 2. Og maghinay-hinay ta, maglantaw sa matag verse sa story. Dali taas kayo ang story, og dali madugay. John chapter 8 verse 2. I love this story. Nindot kayo ang kining a story. John chapter 8 verse 2. Kung nanas, amen? And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, magpadayon tayo in just a minute. Look at verse 2 and 3 in Visaya. Ug sayo sa buntog, siya misulod pag-usab ngadto sa templo, ug ang tanang katawhan miduol kaniya, ug siya milingkod ug mitudlo kanila. Ug ang mga eskriba ug mga Fariseo midala ngadto kaniya sa uska babae nga nasakpan diha sa pagpanapaw. Ug sa diha nga sila nakapahimutang kaniya diha sa taliwala, dayon magpadayon tayo in just a minute. Now this is a very strange story. Sayo sa buntag, si Kristo nagsulod sa templo, naglingkod siya, nagtudlo na. Naidaghang tao na minaw, kalit lang na banha sa gawas. Kung na grupo sa mga pangulo sa Hudeo, mga
Fariseo, mga eskriba, nagsulod, guyod. Nagguyod sa babaye. Nasakpan siya sa pagpanapaw. Adultery man. Na wala ta kabalo kung siya naminyo o nailain lalaki or na siya nakasala siya sa kung single siya pero ang lalaki naminyo. Wat ta kabalo pero adultery man good. Sad-an siya. Ang Biblia dili gayon magsulti nga dili siya sad-an. Sad-an siya. Tanaw ang verse 4. They say unto him, Master, meaning teacher, just like you say maestra, maestro. Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? Sila nagingon nga to kaniya, magtutudlo. Kini nga babae na sakpan diha sa pagpanapaw, diha gayud sa pagbuha. Karon si Moses diha sa balaod ni sugo kanato nga ang ingon pagabatohon gayud. Apan unsang ikasulti nimo? Now notice they mention the law of Moses. Remember, Moses gave us the law and the law is truth. Sila diretso naghiskot sa balaod ni Moses. Was the law of Moses true? Yes. Sila nakasabot nga si Kristo dako og kaluoy. Ug nagsulay sila maglitag kaniya. Because they know siya nagsulti nagato siya sa Biblia. Pero dako ang iyang kaluoy pod. So nagsulay sila molitag ni Kristo. Let's go back and look at it. Leviticus chapter 20 and verse 10. Sakto gayon ang gisulti kabayan sa balaod. Leviticus chapter 20 verse 10. Leviticus chapter 20 verse 10. Kunana say amen? It's the third book of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus. Leviticus 20 verse 10, English una. And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. O ang lalaki nga nagahimo og pagpanapaw sa asawa sa laing tao, bisan siya nga nagahimo og pagpanapaw sa asawa siyang silingan, ang lalaking mananapaw ug ang babaeng mananapaw sa siguro pagapatyon. So there's the truth. Ang paghukom sa Diyos, klaro kayo, kabayan sa pagpanapaw. Silang duha mamatay. However, naius kabutang nga makalibog gayud nini nga story. Has anybody else noticed what's really strange about this story? Nasakpan siya diha sa pagbuhat sa pagpanapaw. Ug ang balaod nagingon ang lalaki ug babae pagapatyon. Unsay kulang nini nga story? Asa ang lalaki? Asa ang lalaki? Ako musulti nimo. They set her up. One of their own. Ang ilang kauban. Somebody probably gibayaran nila. Nga magdani kini nga babae nga makasalauban niya. Dayon sila nagdakop sa babae pero nagbuhi sa lalaki. They didn't frame her because she did do it, but they set her up. Diba? Kind of like, what's the Padilla? Kabalo sila na criminal. So they send somebody in to buy drugs or sell drugs. Aron naigayud ebidensya. Kabalo sila nga tinuod, pero naigayud ebidensya. This was different though. They set her up just because they hated Jesus. They didn't care about the woman. Nagdumo gayud sila ni Kristo. Ano sila mo patay sa babae aron makabitik. What's the word? Bitik ni Kristo. Kanang ang kalalom sa ilang pagdumo ngato ni Jesus. They set her up. Somebody led her into adultery and they let him go because all they wanted was a chance to get Jesus. Wow. Pero nahigugma ko sa paagi nga si Kristo nag-atubang sa situation. Unsay mong gibuha? I mean, what would you do?
Pray kaayo si Jesus. The Bible says, oh, did we read it yet? No, we didn't read it. Look at verse 6. Wala pa tayo nagbasa. Tanang verse 6. This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. Kini ilang giingon nga nagatintal kaniya aron sila adunay ikasumbong batok kaniya. Apan si Jesus miduko ug pinaagi siyang tudlo misula ngadto sa yuta sama nga siya wala nakadungog kanila. Can you see this? Sila nagdagan, nagsulod, Master, kini nga babae, nasakpan gayo diya sa pagpanapaw. Sumala sa balaw ni Moses, ikaw nagato sa balaw ni Moses, ha? Sumala sa balaw ni Moses, kinahanglan siya patuhon. Pero unsay mong ikasulti? Si Jesus. Nagbaliwala lang ganila. Unsay iyang gisulat. Wala ta kabalo. Ang Biblia dili na gyud na to. Si Brother Hiles naghuno-huna, basin siya nagsulat. Asa ang lalaki. Pero nako, murag dili isang makalingaw ka na. I believe he bent down and wrote a woman's name. And then another. Mga tao, mga babaye, na kining mga lalaki na hibalo. Basin sila nakasala sa una, samat niya. I'll show you why I think that. Look at the next verse. Now I'm just guessing. I'm not saying this is for sure. Just akong kaugalingon. Look at verse 7. So when they continued asking him, he lifted himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. Busa sa diha nga sila mipadayon sa pagpangutana kaniya, siya mitindog ug miingon ngadto kanila, siya nga walay sala diha kaninyo, paunaha siya paglabay og bato ngadto kaniya. Ug miduko siya pag-usab og misula diha sa yuta. So, si Kristo nagsula. Nagpadayon. So, unsay mong tubag? Unsay mong tubag? Kinsa ba ninyo walay sala? Siyang una mo buno sa bato. Jesus is awesome. He makes people look stupid. I like Jesus. He's my favorite. Here's what I think. The Bible says, let's read it. Let's look at verse 9, then I'll explain what I think. John 8, verse 9. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. Now that's very interesting. Ang pinakatigulang lalaki uban nila, ang una ni gawas, dayon ang sunod. I mean, sumalat sa ilang edad. And Jesus was left alone, the woman standing in the midst. Here's what I think. I think Jesus wrote a woman's name in the sand. O ang pinakatigulang nakakita niya ng ngalan. He said, si Jesus kabalo sa akong sala. Kalit lang, hinay siya ni gawas. Now I could be wrong because how would Jesus know? I don't know. But why did they go out one by one from the oldest to the youngest? That's just my opinion. Anytime you have a corrupt religious group, it's full of immorality. Always. I don't care who they are. There's a reason down in the basement of the old Catholic convents, they found hundreds of babies' bodies. Because the nuns weren't pure. They had babies and they killed them and buried them in the basement. Check it out. Anytime you have a corrupt religious group, where there are leaders who have great power and no accountability, you will find immorality. I think all those men accusing that woman were guilty of the same sin. I could be wrong, so don't get all concerned about it, but that's my opinion. But there's a reason God didn't tell us. He wants us to find out when we get to heaven.
But all those men, mga pangulo, mga dakong ang importante nga pari, ang mga Fariseo, hinay-hinay, tagsa-tagsa, higawa sila. We have an English expression. He walked out with like a puppy with his tail between his legs. Kabalo ka sa batasan, sa attitude sa itoy, kung mamaak siya sa imong sapato, kung nasuko ka niya. You know what I'm talking about? Maulaw siya. Ayaw ni ka magbunal ka niya. You know what I'm talking about? Kanayang gihimo. Si Jesus Cristo nagsula. Ang tao kanagayon. Hangtod ang kinalasan. Hangtod ang kinamanghuran. The youngest. Pinakabatanon. And then we come to the end of the story. And I love it. Look at verse 10. Look at verse 10. When Jesus had lifted up himself, wag yun siya nagtubag sa ilang pangutana. He just nagsula ra. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? Sa diyak nga si Jesus nakatindog na, o walay nakita gawa sa babaye, siya miingon nga to kaniya, Babaye, haina katong imong mga magsusumbong. Where'd everybody go? Asa sila? Wala ba'y tao nga mihukom sa silot kanimo? What's a naitabo? What naitao? Tanawang tubag. Verse 11. She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, watch now, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Siya may ingon, walay tao Ginoo, walay tao mo hukom kanako. Ug si Jesus may ingon nga to kaniya, wala usab ako maghukom sa silot kanimo, lakaw ug ayaw na pagpagkasala. Look at that sentence by Jesus, and we find this right here. Neither do I condemn thee. That's grace. Angayan ba siya niya? Dili. We could say it's mercy, but it's grace. It's God's goodness. Neither do I condemn thee. That's grace. Go and sin no more. That's truth. Jesus was full of grace and truth. Si Jesus wala nagdawa sa iyang sala. He didn't say, oh, it's okay. Ayaw ka bala kagabayan niya na. He didn't say that. He said, ako pod, dili mo hukom kanimo. Grasya. Ayaw na pagpakasala. Kamatuoran. Listen now. Grace was not permission for her to keep on sinning. Grace offered her a second chance to do right. Pagkanindot sa grasya sa atong Ginoo. Ang Diyos dili mo hatag nato sa grasya aron kita makapadayon diya sa sala. Siya mo hatag kanato sa grasya o grasya aron mo hatag kanato sa ikaduha nga chance nga moalagad sa Ginoo sa atong ginabuhi. Grace is a second chance to do right, not a license to sin. Grace and truth. Go and sin no more. Si Kristo wala nagdawa sa iyang sala. Pero naghatag siya o grasya. Here's the message this evening. Listen now. Because Jesus offers us grace and truth, you have no excuse for going back to the world after you sin. Are you listening now? Everybody look at me. Tanaw ko. Kitang tanan na mga sayop human sa atong kaluwasan. Wala pa ta perfecto, di ba? Kita perfecto na, ganang kung magkailan nimo. Tayo na ako mo sagpat nimo aron ang tanan tao mo kita dali ka perfecto, masuko na. Kung babae ka, ako mo tuwa si Beth mo sagpat nimo. Malipay gayud siya mo himo niya na. Ayaw mo siya. Kanunay ka magsagpat sa imong papa. Daw tang bata.
Watch now. Kung si Kristo na ay truth lang, ug makasala ka, ikaw makasulti, di ko makabalik sa Ginoo kay nakoy sala. Pero tungod na siya grasya pod, wa kay alibay. Tagang tao masayop, ug sila mo gamit sa ilang uskasayop nga ingon nga rason nga dili mo balik sa Dios. Di ko makabalik sa Dios tungod nakoy dakong sayop. Alibay lang yun ka na kay napay grasya. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tanan! Tanan! Wala kay alibay nga dili mo balik sa Diyos kay siya mo dawat nimo. Dili siya mo dawat sa imong sala, pero siya mo dawat nimo. Kanang kalibog sa daghang tao karon kabahin sa LGBTQ sila mo sulti kinahanglan ka mo dawat kanamo. No. Kita makadawat sa tao, pero dili ta mo dawat sa iyang sala. Are you listening? Ang tinurason ang tao dili mo balik sa Ginoo human sa iyang sala. Dili nga ang Ginoo dili mo dawat niya. Ang tao dili ganahan mo dawat sa kamatuoran sa Ginoo. That's why we don't come back to God. Kay nahigugma. Dili ko makabalik na ako'y sayo po dili na ko makapadayon diha sa pagpangalaga sa Ginoo tungod sa akong sayo alibay gayud ka na. Ang problema nahigugma gyapon ka sa imong kamatuoran sa imong sala ug dili ka mo dawat sa kamatuoran ni Jesus. Go and sin no more. You see, you can't come back to Jesus until you're ready to let go of your sin. Now, we're not talking about salvation. Wala ko nag-story kabayan sa kaluwasan. Si Jesus muluwas ni bisang kinsa nga maghimo sa decision sa pagtudiya niya. Ang kaluwasan pinagi, tungkol sa grasya pinagi sa pagtuo lamang. I'm not talking about salvation. I'm talking about naluwas ng tao nga naisayop sa iyang kinabuhi. Magabalik ka tungkol nagyapong grasya. O kung dali ka ganan mo balik, ang problema dali ang Ginoo, ang problema anadya kanimo. Kaya naigugma ka sa imong sala, dali ka ganahan makadungan sa kamatuoran sa Ginoo. Go and sin no more. Go and sin no more. Grace is not permission to sin. It's an opportunity, a second chance to do right. Salamat sa Ginoo para sa iyong grasya. But grace plus truth equals no excuse. Wala na kay alibay. We've had people leave our church, mga batanon, nagbiyat sa mong simbahan. Dali na ko makapadayon kay dali ko maluyahon, dali ko matintalan, di kaya na ako. Alibay. Nagyapong grasya. Ang problema anak kanimo. You love your sin. That's why people don't come back to God. Kanang rason ng tao dali mo balik sa Ginoo. Nainumdum ka sa story sa prodigal son, nagbiya sa iyang amahan. Parables ang bingay ni Jesus. Remember that story? Sa story, ang son, maong picture ka na to. O ang amahan, maong picture sa Diyos. O sa diha, ang anak ni uli na asa man ang iyang papa. Dito sa highway, nagahula kaniya. Kung sa diha siya nakakita sa anak, layo pa, ang Biblia na nagdagan siya nga to sa iyang anak. Kanang grasya. You listen to me. Kung nakay sayop, makabalik ka sa Ginoo. O kung dali ka mo balik sa Ginoo, ang problema anak kanimo dali sa Ginoo. Ako mohagit nimo, balik na lang sa Ginoo. Pagsugid sa imong sala, o pagdawat sa iyang pagpasaylo para makapadayon ka alang sa Ginoo. I want every head bowed, every eye closed.